waan hanga timiraa takkallee namni sadaqate waan ufii laffa irraa waan ufii carraaqe irraa فإن الله يربيها كما يربي أحدكم فلوه جنبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي إن كنا سنساف قدسا أكنمني توقون كيسان ilmoo fardaa itti laffa'ee guddisee leenjisee hanga isiin deemtu itti ifaajee guddisuu ol rabbiin akkasi kennaa san guddisaa je ilaa doolaara 20 illee mana kanaan baynaan namni waa qabdan sunilleen khayri keessa oola 10 illee 5 illee wama rabbi isinii kenna فريتي ميراتا كنمن خنتي يا نبي صلى الله عليه وسلم وان بريدا دليدنيس نيجتو بربادان ونخو الله فامي هورين كنا يكغاري تبي خوان النتي اكاسو جيمبو هورين قبول لبي نو بي خمله هورين كوني ماليني هوني اكما فديته يوته نوما بايني وانسي أجائب سورة إسني بيتا بيجربا إسن مالينو خوني أب واني رفيف مالي ماليني درامي أواي سنغا فد ماليني مالي فدو باوف دفيبا تاو ما فو دفنه وبر أسل ماو أتلين برها تاو في ميخا فيدي باسو ما فيدي بر أكانتهي أكمليتي bakka barbaachisutti bakka barbaachifnetti horiin numa bayan irra nami rabbi tawfiqa isaa kenne nama horiin isaa bakka khayritti baye akkasi katabinaa siima baba khay horiin kun eega bahuun oolin bakkuma barbaachiftutti rabbi namaa qaburra wanni bareedaadhaan jiru ni deema horiin hin taa'u filleen dhufne mas taa'u filleen hojjetamne deemu maaf hojjetam dabruuf dhufe bakka boru irraan gaafatamne bakka boru biratti bakka qabdu bakka guyyaa qabdu bakka sanitti kennuu qofaatu irra bareedaan sanaa'iul ma'ruuf taqii masaari'a suu waan gaarii hojjetuun khufiinsa akka malee jalaa nama baafti خفينسا بكا مالي كفر خفينسا أكا مالي كفر چاپينسا أكا مالي چاپر بلا أكا مالي بلا مصيبة أكا مالي جلانا ما باسا جان تولي أول لخون تولي نتي أول لخون قرانو تنبينين حالا هما أكا نمودن ربي كن يتاسد سبحانه وتعالى خنافو وان بريدا حجتا وان غاري حجتا صدقات ربي برتك قبلمته ربي سنياتايس نما يرو بيتينيتي جمان قالي يرو بونا جانين جمان غزي رومني روبو خالا دي جيرا بكا هند بلات يرو رومني دبممو جمان انجيرو ورا مسنو يواو بشان كابو ملي خانا نمتكي توكو أبا أورو خيسا جرو دفه مي وانا خوتي جماجي انگا نموال بيخني يا أبالو نبيت يرون تو يرو همتو دا أبالو تو وانا دورغة تجد ما في ملي يرو كنا كمي وانا غافتا جي هاتو مي جي حركو نما خوتني بيخ قباتنا مي أسجلا خوتا جارسي وقا خيسوما جبدو دفتجاد جولي ميدي ما جمانو فدا أكنا جارسي تكو جرابيك أكنا جيتو جما متا غورا جيتو بريدا نو خيسوما سنتكو قبوات مو جولي ميدا كا جمانو لالا جي أسوتو كان هركو جيتو ماذا قالي؟ نيس كيرا والله سينغالو وان بيني في وانسان وادكو خطيفي يا أبالو هدرا قويا سرا أدى تملي نتين ديبين جين بوليتو ما غنما في قارفي السلام عليكم جيبا سيا أبالو
guyyaana sirraa addaatti malee nattiin deebi'in sinii jenne na bariyaa abaluu ka'een an jalaan addaannan narraa addaatti jedhe. Jalaan addaannan jechuun bariisaan achiin addaannan anas narraa addaatti. Amma hedduu ifaajje dubartoonni keenya kun. Ani immoo insha Allah dubartoota kana bira abbaan manallee numa jira jeetuma yaada. Warra waliin milkaa'u rabbi isin godhu. Hedduu ifaajjan hedduu kennitan amma durallee isin dhagayaa ture. Ana as taa'u mana kana kee taa'u kuma kudhan guyyaa kennitan illee argaa ture. Maal juu fedhe anni beeytani? Ibnu Abbaas kun achiin addaannan irraa addaatti. Akkasii beek jalaan addaannan irraa addaatti jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rizqii bareedduu bakka isinii buusee isinirraa haftee bareeddee shee abdii dhugatti arra shee abdii du'aa'ii ajaa'ibaa khaleefii arra godhan. Ani nin hawweetiyyumaa fuudhu. Sa shee abdii daa du'aa'ii ati kama godhuu beekta gizma hunda'u. Edaa fu'aadii sirraa dhawee malee waan malaa faami jechuudha. Du'aa'ii onni irraa namaa kana ta'uu jira du'aa'ii arraa fi khaleeti. Du'aa'iin tun insha Allah. ربي خيني برتي قبلم تجي خجيلا رزقي تيسن تبارك رب بسني عتايز شوف أنا مرة واخنتي خان كنيني اللي رزقي تيسن تبارك رب بسني عقول مغوتا مسجد خان الرجل خان ربي سبحانه وتعالى يا رب أمنا خن هنقدر نمني دي متقدمي أتنيك أبدارك خان كبل لا وان هفيفي وان فولد رجل اللي ربين أكا قده مسجد خنر ربي ها خفر ربي نور ها خفر وان كان ويتبافنو ميكا جلو نادقي فدو إن شاء الله هوري خنا ويتباف مال قد آجل ماليف بافني وان كان وان بور وان كبتا مال أبي مسجد jiruu fi jireenya keenya du'aa jiruu teenya iimaanaa fi islaamummaa diini fi diinagdee bakka ruuxii mana gallurra ruuxiiti bakkittu san beeytanii itti baaftan horii namni waan hin beekinitti waan kafalu waan dhugaa isittiin amaninitti waan kennu namni dhugaa jirtu sana beeytanii mana khiyyarra wanni kun yaachisaa beeytanii horii kana kennitan. Karaa xixiqqaadhaan ogga oomishtan galii wayitti argatan waa xiqqoon argatanii guddoo gootanii baaftan ammoo dubbii jabaadhaa beek dubbii jabaadha. Rabbiin baay'ilama seeni isinii haa guutu. Rabbiin wamaa anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu baay'ilama seeni Rabbi subhaanahu wa ta'ala ما نقص صدقة من مال نبي خخته ثلاثة أقسم عليهن وصديتين خخت خيسا صدقان هورين الرفتو النبي صلى الله عليه وسلم خنان كنة أبد ودو نمني واخنو الأفواد أبي تكاو خنان نما خسار سيتي سلا نمني خيني هو وانجر وبيخي دياسبورا وربي يلا هني ونجر وبيخي سلا أماتو ورواخنو دي بيا أولاد سبحان الله مالك كما كدشان نمتو من صوتا غافتو دولار كما كدشان حواسة تاوسن كيسا خفل يرو غبابو دوغا ديبنس جرسون هنگا درسن الرخن وجبا أغر أكاسي بيك جربا اسنو بحكرا ورب بنويسون غاري نبيه isin kun illee akkasu abadan akka amasadi duraan jirtan jettu akka amata lama duraan jirtan akka bara deengaddaan jiru namni kun rabbi way namarraa jirti karaa hujii namaa bana hujii namaa laaffisa waan jabaate namaa laaffisa waan rabbi jecha dalagan bara khaalsii duniyaarra nama dhaqqabte akhiraa qofaame kennaan tuni kennaa bakka qabdu kennaa guyyaa qabdu خنا نما غلطة نما خفلوف خفلمت نما غلطة دچا غدي نما خفلوف كنمت الله
ربي في جهنم دچا غديتين كفلا ربي بايلما سين بايلما ربي خينيا سن دعاء اللي ديرا فيسو وربي درو بايلما سين اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم دينتي فتولف من حنر اللفان وامبروتيمي دينتي فتولف ilmaan as jalatti sinaaf ilmaan asitti shahada afaan irratti eeynaaf ilmaan asitti quraana afaan irratti eeynaaf joollee abboonni tokko tokko laffa'anii nu keeysa nami laffa'e ammallee akka argaatuma jirraa beek nami dhugaan ciniinnat nami dhugaan wareegama kafal caayasan arra ilmaaniif qopheessin mana abboonni itti ifaajee biti hajoolleen isaan akaakoo ta'aniif gurgurtu rabbi nurraa taa'isin siniin gallee waan hin jee tanaaf aaminii dhiiftan mana abboonni ibaadaa jaarrate manna kun biyya biroollee ka jiru tawfiiq duraa sun tawfiiq islamic center awwala masgida xiqqomalee hawaasa kan noorzi ameerikaa مسجد سن شركيتر إني سنيس مالي وقف دوبا دي بني لالي مالي في شركي سن غرغرامت مالي في غرغرامت نموني غابا سوال سواليتك أبو بكسان ولينك أبو غريني لومي نموتا لما موسدي تلبون هفت ilmaan biroo khaysaan duuban dhufee mana san dhaalu hin argamne hin jiru ijoolleen amantii quban qabu manni goggogaa ta'ee hafe nama paarkii isaa fuula isaa dura tolchuun qabu nama jaarmaya isaa eeguun qabu mana tokko immoo ka hulaa isaan tolchine ka fuula isaa duran tolchine ka citaarraan tolchine akkanumatti manan qaba jettee dhiisuudhaaf mazzagaajan sin dhiisu ammasii galee manni sun fala dhabamee tuutti hangi keessa jirtu sun gurguratte nama dhaalutu dhabame yaa rabbi yaa allah mana arra cherchirraa bin ilmaan nuti akaakoo taanuuf yoo abaabiyyee taanuuf mana kana gatii isaa wallaalanii deebisanii ka gurguran yaa rabbi nurraan taa'ise آمين جت مولا من جت بجبار أبيك دبي خد أتفق إستلال كجلوت أرى الإمام منا سندالو كوبيسين الإمام منا خنامة صدوم بودا شنتم بودا دالو إيرا ميبر يقولوا ما لما تتكون ريف نورا أساجن نونسول غافا عمرين سي أمتا شنتم جيسي إنيو تمنا خنا خيس جرا eenyutu ibnu abbaas keessa jiraan je ijoollee sadii jira yoo kam yoo arrarra laffaalee qopheessine qofatu ani adileed dhaqe Austraaliyaa magaalaa takka adileed jedhanii kutaa takka kutaa isaa yoo dhaqe masgida tokko arge bara inni itti ijaarame irraanfadhe silaa amma namni na dhaga'u naa himuunni bara silaa online isiniif hin himaa bara dheeraa dura ijaarame cufamee taa'aa ture namni biraa dhabamee warri gaafa sanjaare dhabamee warra Afgaanistaan gartee warra hadiida baaburaa jaaruuf huuliidhaaf ingilizoolii gata oofaa ture warra san tokki ijaare zamaan abboonni dhumanii ijoolleen joorjii taate amatatti iida lamaan dhufanii mana bakka san laalanii foon affeeltan san maal jedhanii foon alatti affeelan san miskiina wallah مسكينة والله مسيقلا نانو مسيقلا سنتي على فون أفيلني أماتت إيدا لمان جولين براديم تجولين جورجيتون في الراجفان جرّ غند خيسم هو ويا وانديغان وابكامبل ليسن ترى أول نقول أشوماتان بكتان كيا كينيا رادو في خون وقد تشيبوت ودم أوليغا في فيغان برخم مسجد أجتشو أرغان مسكينة والله مسيقلا أكبر مسجد فكاتا مسجد تكشادا مورا بلو قرقورو تداواني ديريساني
ani seeneetiin keessa salaate waan nama himu kon joolleen iida lamaan dhuftee foon alatti affeeltee biraa deemti joolleen akaakoo dur warra sanii jechuudha. Masgiida nuti irratti ifaanya kan joolleen iida lamaan dhuftee foon alatti affeeltu rabbi nurraan taasisu. Sigalee waan nan jiru hundura hegere laaluun gaarii beeke namni. Fuula durachi dheereessanii laaluun gaarii. Farrisuudhaami kun. Isni farrisuumi. Namni gariin farrisuudha se'a. Farrisaami. Farrisaami. Haqiiquma itti qabsaa'uu qabnuutu tana. Ilmaan amad 35 booda masgiida kana harkaa qabu tolchina. Sanirratti dalee. Amata bara dheengaddaa 25 ulamaa'ota baay'ee wajji wal geenye. Labsii goone labsii hiyyeessaa taate malee. Labsinee edaa labsiin tun nama dhaggeeffatutti ajabti labsii hiyyeessaa nu duraa taate. Bara 2026 irraa kaafnee wanni nuti irratti hojjetuu qabnu ilmaanii fi bultii jenna. Kasii beeki sheekh. Harka 880 ilmaan irra dalaguu akka qabu. Bultii irra dalaguu akka qabu. Muhaadaraa fi konferensiin godhamtu hundi ta ilmaanii irratti laffaanu akka taatu. Ijoollee teenye tanaaf konferensii godhuu qabna. Namni afaan amiin ibroo beeku hundi godaanaa hundi du'aa duruu dhume kuni beekam. Namni afaan amiin beeku. Ijoolleen teenya konferensiin baatee 3 fi 6 konferensiin ijoollee sanaa godhamuu qabdi. Ilmaan kanaa. Gorsi ijoollee sanaa godhamuu qabu. Akka nuti teenyu kana ijoolleen teessee gorsa dhaggeeffatuu qabdi. Waan garaana nyaatu 2027 irraa kaasee ani biyyuma tana keessa deema. Yoo nasiiba as dhufes yoo nasiiba bakka takka dhaqees 2007 jechuuf 2007. Afaan Oromoo yoo isin godhu baate 2007. Miskiin almasii gala 2007 irraa kaasee jiraan siin jedhe. Waan hin hawwee ta'in achi ilaalee ilaa irratti hin argatiin silaa hawwaa ture gaafa sanirraa namni afaan biyya itti galeetiin doollee dura dhaabbatee gorsu akka argamuun barbaadaa ture. Ilaa irratti argachuu hin dandeenye. Kana garaana nyaataa beeku. Gaafa san hawaasa sanii aboo amata 30 irraa booda namni afaan amiin ibroo kana dhaga'u jiru ijoollee tana namatti haa qopheessinu jedhe. Dargaggeessa hedduu kadhachaa ture. Amata 2-3 booda ganaan deemu dargaggoonni sun hundi fuudhee ilmoota akka takka qabu.